Êvara we bixêr bînerên Çarpel Medya wek her hefte em roja yekşemê saet 20 Ewropa û 22 Diyarbekirê bûyerên heftê de yê giring ku ji nêzik ve Kurda û Kurdistanê eleqedar dike çi li nav welat û çi li dervayê welat em wana tînin rojevê bi mêvanên xwe re wana dinirxînin em îro dîsa bi bernameyekî nû bi mijarên nû bihevran û her wiha bi mêvanên hêja re bihevran hêvî dikim ku hûn jê sûdê bigirin û her wiha eger ku hebin pirs û şîrovên we jî em dikarin dawiya bernamê de bigirin û bersiva xwe jî bidin. Belê hevalên pişt perdê ya ji ekranê kerema xwe mêvanê me bînin. Belê mêvanê min yek Evdirhemanê Gundikî, Rêzdar Evdirheman nivîskar û siyasetmedar e ku eva nêzîkî 5-6 sal e her duî warî de kar dike, bi çalakî kar dike û heta niha jî hêjî wisa ne her wiha Bayram Ayaz nivîskar û siyasetmedar ew jî wek Birêz Evdirhemanê Gundikî 5-6 sal em bihevra siyaset û ji bo doza azadiya Kurdistanê tê dikoşin û hê jî bi vê emrê xwe jî hê zindîn e em hêvî dikin temen dirêj bin û Birêz Evdirhemanê Gundikî tu bixêr hatî sersera serçavara hatî. Gelek spas. Belê Birêz Bayram Ayaz tu jî bixêr hatî sersera serçava. Belê belê vîdyoyekî me sernivîsa heye hevalê me rejiyê dê wana niha bînin werin ekranê. Belê bînerên Çarpel Medya, bînerên bernama hefteya deng û behsê Kurdistan ku panorama heftê ye wek sernivîsa jî we dît sernivîsa xala me ewilê dal Kurd e dal Kurd îro bi girseyekî mezin û bi kêfxweşiyekî mezin derket Lîga Duduya ji bo wî jî ez ê bangê hevkarê xwe ku her hefte rojê duşema bernama futbolê pêşkêş dike ez ê gazî Mehdî Çilgin bikim. Ez bawer dikim Mehdî Çilgin dê ji ber kêfa hinekî heyecana bigire heyecan jî girtiye bila Mehdî Çilgin were kek Mehdî tu bixêr hatî serçava hatî îro tu zav bi kêfî nizanim yani min futbol zêde min ew nake lê ku we dibînim ez jî kêfxweş dibim. Her wiha divî navbeynî de eger em bikarbin bi rêya ewkê çend berpirsên ya jî hevkarên tîma dal Kurdî hene em ê wana jî bixin mêvanê xwe wan re jî belkî çend deqe bikarbin sohbet bikin. Belê Mehdî Çilgin tu bixêr hatî sersera serçavara hatî futbol çawan e û çi bû? Spas kek Mirza Slav ji mêvanê te kek Evdirhemanê Gundikî û Birêz kek Bayram Ayaz re bi rastî îro ji bo spora Kurda rojekî dîsa dîrokî bû dîsa dal Kurd bi ser ket û lîgek derket lîga ku salê çûn wenda kiribû daket
دیسا درکت وی لیگه براستی ایرو هفتی که لستوکولم یعنی لسوید سرما کی پر وها صاربونه کی هیه جمع هر در عرض قرصینه دوان شرطان ده دال کرد درکت دو ماچا بزحمتی بجی ده هر دو ماچا ده جی بسر کت و درکت لیگا سوپرتانه براستی درکتنا لیگا کی جور نوقس زحمته نوقا راحته جبلاكو كاتن پر راحته لدركتن پر زحمته اجا دال كرديسا بسركتو اجا دركت سوپرتانه لبروي براستي سالا بي نيسان بي سالكي وها زحمت زور جبلاكو راقبي پر وهبه لدال كرد هرتم بسرد كبه وازهبي دكم كو دو سالا بيجي بيش بكبه كو ورا آل سوينسكايا كو هري بلند لیگا سوئده براستی از دخوازم تنه تشکی بیجم ام جبراکو سبه ایواره امی برنامه که تایبت به برپرس و میوان دال کرده را چیکن سبه ایواره ساعت 80 اوی بشتار ببن تنه از دخوازم یی بیجم براستی قدره دال کرده جارنا از دشی بینم قدره کردستانه براستی کردستان هەیە ئەمە جێویتنە ئێلێ خودی دەردکەون پەڕەندەکن داڵ کورجی عینی وسایە یعنی هەیە دەردکەوە لیگین ئاستن هەری بلند شخوا ئیرۆژی دەرکەتی ئاستا هەری بلند وەختا مەرف بدە بەرهەف بە لیگین دن یەن تیمên din yên Kurdistanê divê astê de ya herî bilind a dal Kurdeyê dîsa وەک من گوت yani dişibînim qedera Kurdistanê ez hêvî dikim ku ji sala pêpê ve alîgirên dal Kurdê yên li Swêdê destekek mezin dîsa bidin dal Kurdê û nehêlin ku dîsa ji wê lîga bilind dakevin lîgek jêr bi rastî ez îro dixwazim van tişta bêjim yani serkeftina dal Kurd ez dibînim ku di medya sosyal de gelek kesan kêfxweş kiriye êvarê sibê êvarê em ê bi awayekî fireh li ser van mijara bisekinin. Heyan ha du berpirsên dal Kurdê anha ji maçê derketibûn birê de diçin bajarê xwe ana xwegirêdan jî xuyaya pirsgirêka wanê înternetê belkî birê de çêdibe bû di sê cara dikevin û derdkevin nikarin xwegirê bidin belkî pirsgirêka înternetê hebe birê de ne ji bela yana ew jî ana bahatana slavekî hîsê xwe bigotana berpirsên dal Kurdê lê wa xuyaya ketin elbenda wan sekinî nehatin wayî ez ji war serkeftin dixwazim ji bo bername bê Belê em jî ji bo te serkeftinê dixwazin û kêfxweşiya te û hemî palpiştên dal Kurdê pîroz dikin dal Kurdê jî bi taybetî pîroz dikin û ez ê bizvirim mêvanê xwe ez ê ji wan jî bipirsim ka ewana çi hîs dikin paşa em ê hev bibînin dîsa gelek spas xêratî serkeftin ji were jî kek baş gelek spas mala te ava spas belê bînerên hêja û birêz Abdurhmanê Gundikî û Bayram Ayaz di qedera me de ye carna birînê me zaf Kurd bin ku birînê me êdî merv nikare li ber êşayî bisekine û carna jî bi kêfxweşiyên wiha ku meriv dibihîse ew birîn qalik digire dilê merve jî xweş dibe heftekî berê xortekî din Kurdistanî beala Kurdistanê xelata zêrîn stend Cemîl Qerahan em gelekî kêfxweş bibûn îro jî va dal Kurd di nav van hemî êşê me de ku heftekî ye li başûrê Kurdistanê û li welatê me gelekî tiştên xwe biha giranbiha me hûn da kiriye lê eva jî bi ser va kêfxweşîkî dide me ez dixwazim hissê we bibihîsim ka hûn çi bêjin belê birêz Abdurhmanê Gundikî Velêkeke em tev de rewşa xwe wekû te ji behskê rewşa Kurdistanê û kekalî jî behskên welatek milletek jê desta de bijî herdem heyîbûna wî heye lê cih û quweta xwe lê pê biparêze em zanîne
yani tenin و آنجن هر دم درد و بلای و هنه مثلا در کرد وقت سیپورا فوتبول هم زانین ورزش کناف نتویه دما آلایا کردستان و دما اکیب کوی گروهی که ورزش کردا پیش بکردن بیشک ام همی پیک خوشت بین ام همی پیشگیریه جرات کینه اگر اف ورزش کوی او پلایا بلند برین شبوی و ام پیروست کینه ام سرکتنه جرات خازمه ام هیویدارین ام همی پیشگیریه دال کردیم که هی پیشتر بکوی آلا کردستان پتر ناف آلای ناف نتویه ورزشی ده بلند ببن و ام هیچ کی سر خیره بکه بله گله سپاس برد bayram ayaz yani ew kekî sporê bi milyon û nîv dibêjin ha endamê ya jî piştgirê wî hene ku nav hemê rêxistinî û karên Kurdistanî da difikirin di 4 sal berê ne di mesela referandumê de bêjim ew qasa Kurd bi girsehî piştgirî kirin bûne yek û aniha li ba dal Kurdê em dinherin ku ew qasa yekîtî û hevkarî û piştgirî heye cenabê te hesê te çi ye ji bo wî? Destpêkê dixwazim dal Kurdê rêveberên wî lêstikvanên wî û hemiya pîroz bikim ji bo vê serkeftinê. Ev serkeftin wextan van serkeftinana dibîsin ya jî hendek êşa dibîsin ew xemgînî an jî kêfxweşiya ku li cem me Kurda Kurdistaniya peyda dibe sebebekî wê girîng heye. Em xelkê Kurd milletê Kurdistanê di pêvejoyekê milletbûn û dewletbûnê dane. Milletbûn û dewletbûnê dane. Her du pêvejoya da jî milletbûna me jî û dewletbûna me jî paştama ye. Sebebê wî diyarin. Vêca çi êş bin, xemgînî bin, çi jî keyfxweşî bin, ên kolektîv, ên hevbeş li ber Kurda, li ber Kurdistaniya keyfxweşiyekî kolektîv an jî xemgîniyekî kolektîv hevbeş peyda dike. Wextê ev terorîst êrişê pêşmergen, êrişê şervana bikin, em şehîd bidin, an bûstek erdê me dagir bêkirin, em xemgîn dibin. Ya jî cureyekî din felaketekî, an tiştekî were serê me em xemgîn dibin. Ev xemgîniyekî hevbeş e. Wextê ku vêca keyfxweşiyek peyda bibe, em keyfxweş dibin. Vê dawiyê sê tişt bûn li dervekê masî diasporayê da ku em pê gelek keyfxweş bûn. Yek jê îşev ya ku em li ser niha xeber didin serkeftina Dal Kurdê. Wextê Dal Kurd par navê xwe dixwestin biguharîne an jî sebebê ew ê em gelek xemgîn bûn. Heyecanek li cem me çêbû nabe deng ji me derket. Sebebê wî ev bû. Îro şikir hem bi vê navê xwe bi serkeft jî û ev serkeftina wî niha li Swêdê jî û li hemû nava spor hezkiroga ra bi navê Kurd tê peyvandin. Ev cem di do wekat te jî got biraziyê me Cemîl Qerehan wê tiştî ji me re hanî. Asisiya jî ez ji we re bibêjim we jî bihîstiye me heqîqet medyayê da. Di rojberê li vê derê li Almanya jinikeka me, keçeka me ya ciwan Bejîn Hesen ji Qamişlo ku berî 13-14 sala ji ber rewşa Rojavayê Kurdistanê hatibû vê derê, ew jî bi nîşana Almanya, nîşana Almanya ya herî bilind Verdienst dibêjin, hate xelatkirin û ji ber karê xwe ku boy mafê mirovî kar kirbûn û bi taybet boy mafê întegrasyon û çareseriya pirsên jinên ku serê wan da jinê Kurd û her êdin jî hatine li vê derê penaber bûne, koçber bûne.
وان کارا کرنه او خوشکامیه بجیجی یعنی د توییتر خوی به آلمانی و انگلیزی دا هر ناوی خود ده دویجه از کچا کردم و من وی کاری کرد به کردبونا خواه وک ملتکی کچا ملتکی بندست از دوید تشتیجی سرفرازم ام هر سی تشتاجی کیف خوش دبن اف کیف خوشی دناوا ما کردا دا براستیجی سربلندیه ام بوان سربلندن پیروز دالکت بله گلک سپاس بو هستن و تبنیه واجی گلک سپاس و ام لهیوینه که خورتن کرد چل دیاسپورا چل نوالات بکارن تشتی وها بدست بخن که یک نیشانا دولت بونه و املت بونه ام هیوید کن ده تشتی وها دا زیده ببن و هر وها آلیمه سیاسی جی پشکریات تشتی وها بکن دام بدن که وانا پیشوه بخن و هر وها وانا بگوتنه خواه و به هسته خواه هلوسته خواه وانا بسربلندی بناو بینوارن گلک سپاس بو تبنیه و جاره کیدن بله ام هفته ها یا جی هفته چند روز برین ها دو بیارن رش که ام دبیجن ولات ما لباشوری ولات ما قومی داعش که ام دزانن ریخستنه کی تروریستیه و بیا مسلط لسر ولات ما بیا مسلط لسر کسو کاری ما گنده ما و همی آلین هجایی ما ایجا اوه چه بدست گلک آلیان که لدجمتین بکارانین و هر وها دناو منتالیتا وان داجی دجمنتیه کی مزن لهم بر کرده هیه لده گنده ولات ما ایریشه پیشمرگا کرن ایریشه مالباتا کرن مخابن 10-12 کسی ما شهید بو و 5-6 کسی ما جی بریندار بو و ورحاصل ام وانا رو رشت کن بناوی خو و بناوی همی کارمندین چارپل مدیا وان بویرنا رو رشت کن وان گروبین تروریستی رو رشت کن و پشکره وان جی هر وسا رو رشت کن و ام بنرخه کی مزن شهید خواه ببیرتینن گورا وان بهشت به و به دمکی زودتر باشبون چاکبونا بریندارات خوازن سرساخیه جبو مالباتن شهیدات و جبو همی کردستانیات خوازن بله برس عبدالرحمن گندکی هون دزانن یا بو هر دیاجت بیجم هون دزانن اوانا ده دیروکا مدا تشتی نونینن لی بتایبتی نها لی هرمن کد بیجن ماده 140 که حتی نه آوانیزی که 15-16 سال دبیا چارەسەر بیا چارەسەر نکرن و هر وها به پروبلم جی و اف بویرانا جی لوی دقومن هر وها لدش ملت کرد دقومن و او عسكر یاجی لشکرین کد بیجن دولت عراق جی نکاره وانا بپارزه و دولت امدن جی زیده او کیوان نینه بس وقتی که او بن به گوتن خمخاریه خواه تین زمان لی وکی دن تو تشتکی نای کرن بله برز عبدالرحمن تو چد بیجی gelek spas kejbûyî vê programa hewa programek wek pirsiyarek ji bûyî alê me Kurda ve gelek giring e û divê em ser baş bifikirîne pêşê de sersaxiyê û dilxweşiyê ji malbat e niha şehîdat û hikûmeta Herêma Kurdistanê re dixwazin û Xwedê rehma xwe li we bike û cihê we cinet be şehîdên elbet barîk giran e li derbgê de hinde şehîd 12 şehîd û birîndar û pêşmerge û xelkê ve ew xwe serê xwe de divê em Kurd baş ser bikî ew boyarek gelek giran e lê em Kurd wek millet em wê jî dizanîne
روشامل حریم روشلاتانه و در روشامه یا نتوی و یا جواتی و یا دستلاوک سیاسی تبدأ هر وقعت سر مدى تنبيتيشينا للميجوا مدى قالك وقعت وقالك بارين وها جيران سر مدى هاتينا ملت كرد وجهازين سياسي وملت خوابا تجاري رادست دجمن خوا نبونا ودفي دجمن في بزانن جم ملت كرد رادست تقوة نبه إيرو أف وقعت سر مدى تمجل منطقة مين قرچوغوا گوندین سر ملت مدهاتی سبب که وهنه دست پیک امزانی اف مسئله دحشه 2014 ده هات در کتن پیش دحش وقتی هم بحثاوید که راسته حرکت تروریست نافنتویه گلیک تشتین وجل پیشگیریا و دحوال دحشوات چه هنه وقتی هم بحثا دحشید که جناب تاج بحث کرد روشا ولات مته ام با درد و بلاد کشه و روش چیه ام همزانی اگجی وکل میجوا ما کرداده جارا اول پیشیه دستکتی که وکل باشوره کرده وک دستکتی که می هره بلند و نرخگرانه و دستکتی که بر به دولت بونه بدشه و فدرال سیستم کناف قانون نتونی قانون عراق در جه گذبیه یه ویده ده پروبلما ایرو امسر خازی جنگشه بکنه مثلا ماده 140 ام همی زانین حرم کیا نیوی که آخا کردستان باشور کردستانه لی او ماده 140 سبب چه حتی نهو وک قانونی نه لی پرسی نهات کرن لی اوادی وک رفراندوم سر چه نبی گلو کات خازن اف ملت ما گریدان روشوک کردستان بن آنجیه دولت عربا بنه اف منطقه گل گرینگت مایا نیوا وک ده آلیا دم جوی ما بین نوا ده آنگیرا ده بشاتان نیو بین ده روبارا ده تین مایا بخوایی مایا جا اف بخوایی که هجه یه خواهی اساس ملت کرده سبب حتی نهو عرب قبول نکن رفراندوم چه بن سروی منطقه مادا 140 به شکشتر ساواتا چونکو من حرمی که کردستانه خلکه به کردن خلکه به کردستانه لی شبره پیدا دورا صدام و حتی نهو امزانی گلک دموگرافیا ولات مش بزوره هاتی نگوهارتن نفوس همه هاتیه در خستن نفوس عرب آنی نتیده جه کرنه لتبلی ویژه حتی روزا ای روزه نکارینه و حرمش کردستانی بونه بخطینن و حرم بله ویژه شماره نشان دان به امجی عراق و آنجوک قانونی او ماده هاتی قبول کرن به کو بچن رفراندوم جناب مسعود و هاتی که کرده و هاتی داخواست هاتی کرن کاملت کرد سرخوابون خود خازن آن نخازن که چت خازنه و رفراندوم سرخوابون با من بیان بست که آشکره کر منطقه کردستان اینن آشکره کر نفوس خلق و دانشتوانه و خلق کرده ها یعنی دیگه هین که من توندیه هین چه عرب بین چه ترکمن بین چه جان بین همچه آسوری و ارمنی یعنی گروه بین ما او همی وکی بچین که من توین کردستانه نگورم نکو خواه کردستان او منطقه دیار بیا منطقه پارچه یا کردستان هم آله میجوی هم آله دست نشان رفراندوم سرخوابونی اما هم یا اثبات کریه لی شبوی چه منطقه چاره سری جرنای دیتن او مسئله سیاسیه مسئله نافنتویه مسئله که هیچ پرساوه نهات یا چاره سر کرن وقت پرسنه چاره سر کرن و مسئله ده خواهی ویج پشکه وادی به من گروه قانونی لازم بوم وکوش برش بریا همی بجی هاتنا دهشه آنش بریا رفراندوم کرکوک و منطقه خانقین و او دا بکوین بریا هنگی وک اف منطقه سه نقطه دوی بین پاراستن یک مثلا پشمرگه
ايكا جيش عراقية اكجيا قوات نافنتوي امريكا فانا من وقت افهم ما كك عبد الرحمن اما بينوي ام هناك يجي بيلم بلا كيكي بله bayram او بك برسف ده كيك bayram منطقة 140 هلبتي بعثة بيرم باشي بيشمرگو داعش بكي مادة 140 دو وقت خدا چما بو مادة 140 عربو كرد لهف نكرن یا دولتن کو اوچا وک انگلیز و امریکا کو هاتن لوی ببون سبب وی او کی اوانا لسروی هم فکر نبون بو کردارا جبوی رابون ماده کی دانی نه کوتن برا بمینا پیشیده می حل بکن کرم کی نا چیروکا و منطقه کو دکوونه سر جغرافیا یعنی اردنیگاریا کردستان لی سیاسیا اداریا ندبن اداره کردستان ده ج دمی برمر دست پید که وقتی برمر ده او انا ریب برگنامه کی وقتی چه بو تخمین کم د نقطه A5 سیاده بو کو یعنی خاله 5 سیاده اف منطقه کرکوک و جهندن یاجی 57 یعنی انها بتركز بنای بیرامن یا 53 یا 57 دوی خاله دا هیزن کردی بریکو دستور چه ببه بریکو دستور 2005 چه ببه حتی دست نشان کرن کو او در دی پشترا بیچاره سر کرن یعنی جبر و دمه یعنی فعلی روشکی تایبت هبون و شر در باس کربون پشتی و دستورا کو آنها ایرو دولت عراق پیویه او دستور حتی آماده کرن بریوی دستور جیش خو کنفرانس لندنای چه بون هزار سر هفدو کرن دوی دستوری دا وجه او ماده 53 یا 57 کد بیجم او ماده وقت ماده 140 در باسی و دستوری یا دمکی بو دوی داری دا حتی تثبیت کرن کو گرک که لوی منطقه یک جی بری او دموگرافی کو که عبدالرحمن جی اشارت پیدا او دموگرافیا کو اتبو خرا کرن قربو به خلق هاتبونه پشترا طرف عربا خلق دن وهانی بون اوانا پاش و بیتن شاندن او قربو ببن و پشترا لوی داره رفراندوم کی دموکراتیک وره چیکرن و خودی وی داره خلق وی داره به رفراندوم به اراده خود ویانا خود آزادی بریار بده او در کدریه و کدر بن اداره کدری ده تخوازه خوره و به کار بکه لی قبول کرنا پجراندنا دستور 2005 ورده او حکومتین کو پرانی بن دست شیعه دابون چه بون جمالیکی جعفری بگره جعفری دست بکر جعفری بگره جعفری بون آیات بون بریاوی ده بون یعنی همیان جبوکو و ماده 140 جیبجی نبه چیش دست ایوان هات کر طبعی اف سیاست نتنه سیاست وان عربين شيعي ياجي عربي سني انصرينه افيا سياستا ايراني بونجي سياستا انجليزا بونجي وانا نتخستنكو يعني كركوك منطقه اوي منطقه بترولي بكبه بني دستي كردا اشكرابو مسألة كي استراتيجيك دنجي دوي مسألة ده هي خالكي دن حدود كردستان چای حمدینه يعني دبيجن تيغوتن چای حمدینه چای حمدینه برجير حتى كرمانشاه يعني جلاولا ومندلي حتى خانقينه بچبليش كرمانشاه افجي خطك كو او خط اصلي خدا نابينا خطا نابينا كردا وعربايه فيجا عربان ايراني وهيزندن نخصن او خطجي
تاریخیان اتنیکیان کلتوریان وقتی خدا به ایراد هلبجارتنێکی رفراندومێکی دموکراتیک یاسایی دەستوری جیبەجیه ببە کەینگێ ئەو ئیمکان پەیدا بوو پرۆڤۆکاسیۆنان چێکردن و پێشی لێگرتن پرۆڤۆکاسیۆنە هەرری داوی یاکو لە پێشی لێ هاتە گرتن 2014 کو berê êrişên Daişê dane Kurdistanê ew e vêce em ê werin ser anû ez nexwazim dirêj bikim yani dewletên dorber Tirkiye jî daxil herdû dewletên regional ê herêmî ê quwet İran û Tirkiye jî daxil İngiliz jî daxil heta İngilîzan Amerîkaniya jî divê meselê de îqna kirin ewana jî daxil حتان اینها کسی به اشکرا نه راضی بو کو منطقه کرکوک و خطا کرکوک حتی بگیشه خانقین بنیا خانقین کرمانشاه و جوروی جی بکوه بنی کنترولا ریوبریا کردستان جبرکو و دمه کردستان به علیه اردنیگاری و علیه سیاسی اداری و تکاملاوی چه دبه تکوز دبه و پروسس دولتبونا کردستان جی و پیشوتر بچانا لی همیه به هفرا هر یکی دم لگوره برجواندی خود دستی خودانن دستی هفدو و نهشتم کو اف خالا دستوری یا کو دستورا یعنی خلق عراق و خلق کردستان به هفرا سر رای خودان ویانا خود دیار کرن کو جیبه بله برس عبدالرحمن لگور او که کمالت عملیت نیرن هیچ 2003 یا 2005 وقت دستور چه بو او چه هم بجن قوت عربا گلکی کم بو بهیز نبون وقت نها بهیز نبون و دوستوان جاو قصا زیده نبو هیچ ایران جاو قصا تیدا نبو ترکیه جاو قصا تیدا نبو چی که لدر رابا هر دو جه هلوست کرتبون او چاخ که اف دستور یا جی اف خال نهاته جیب کرن گلو جعالی نخواستنا عربا بابو عراقیا بابو یا جی انگلیزو امریکا جبوی حاضر نبون که کرکوک و واندرا تسلیمی کرده بکن و ایرو جی ده او خاله چاوره جیب کرن که نها ایران یک سر تیدایه ترکیه یک سر تیدایه و انگلیزی هیجی لسر او که خب اصرارن امریکا گهلوی آلی او خال چا به قبول کرن که یا جی به جیب کرن که عرب آنها و قصا یا جی عراقی و قصا انها ایدی درو دور خود دیتنه و نظام چکرنه تو باور دکی که بخوشی یا جی به او خاله ورجی زانی که مثلا خاله که زور مهمه جبوی ما کرده خاله که نیوه آخا کردستانه همیشه عالی پارچه باشور کردستانه وقتی دست که سالا همیشه دولت هفت پیمانی هاتین صدام شکنان دیم پیوه او خاله سهو ششا یاش بوی کرده و ویر کرین وقت خواهی و دم داجه حسابی که وانه هین سر و خالا ما یا جهه ماده 140 یا کرکوک وحتا خانقین و چای حمرین دور چوانه گلک جانا فرصت کیس وکی فرصت این تاریخی راستا موفتین بلگی جاناش موفجه بکه ماسیه موفجه آنجه موفجه رنه حاضر به بجا وقت او کیش دسته موف درد کبن سر موف گراند بمال وقتی پشتی صدام شکستی 2050 مثلا مادین فدرال سیستم فدرال هاتین قانونی هاتین جه کرن هنگه عرب گلیک ضعیف بون از بارناکم هگر وی دمره دم بس کرد و عرب بیان آنجام دولت دستهلاتداری عالی شیعه بیان وانه نکار یا به هنده زیده سر کرده به و به ماده به دستهلاتداری بهله لی دور در بازد بین هیده بلگه هنگه کرداج تخواستن تم رو شواجه نگلک دیار بو
دگوتن عراق جبرا تمام ام وکو دو ملت جیران عراق جبرا جادی سرخواه بین دموکراسی به عراق انزانتا دی و داخازن سیاسی حساب کرده ده هنگج او مسئله چهتر که همه اگجارش عربا بقتیم بلگه او نبون که امو عرب تگده بلگه او سر چه بون سر باوریا وانا که مثلا نافنتوی هیز و قوتا نافنتوی پشگریا واش بوی سرخوابونه بکن آن نکن او شگا همجی دستهلاتداریا حرما کردستانه بلگی گورای از بینم دبی سبب بچک نرمتر بن مقابل عربا لی سیستم فکرا امجا روشلاتانا و دستهلاتدار یعنی روشلاتانا و نلوی آستی دانا آستک بکارم پروبلم پرسین خواه پرین دموکراسی را چاره سر بکن وقتی ری دموکراسی را چه نبن شما کردار ایروت مینه روشا سیاست ما انجامجی پرسا ما مثلا نه پرسی کیا هیدی چگه چاره سر بب سالا شرحاتین کرن سالاج کرده و عربا شرکیم نه کرده کاری تام بگین هدف خواه عالی چگداری یه شرین چگداری نجا عربا کارین کرده بشکنه لی روشا نهو ام هاتین تیده بمچ هیته روشک یا دیپلوماسیه روشک یا دانستاندنه لی روشا دانستاندنه که ام کرد آنجا دستهلاتداریا و شوره کردستانه یه حکومت کردستانه چه قوت یه بکارن خوش سر عربا فرض بکنه ایک جی قوت که اساس خواه بگرینه پروبلم نافخوایینه یک دنگیا کردان سر پرسا خواه نتوی سر پرسا مقابل بغدا یک دنگ ببین چه خساراتی که مازنه ام ریده دا جهش نه یک دنگی وکو ام خواه ام کرد او شماره بنگه که اساسیه یادی مینه سر مثلا چا تکیلی ناف نتوی قانح کرنا با حکمدارین دنیای همیشه وکو امریکا و پیمانه نوی او نقطه دبیم گلک سر به اوادی بسکنه او ریگش بوی مامه چاوا واقعا بکن چاوا حق و حقوق خواه ناف نتوی و آله دیپلوماسیه ده بدین قبول کرن آله دی ام بین سر مسئله دولتین همیشه وک دولتین درافسه وک بجین جیران او پر آشکرهش ما کرداره همی میجو آمده ام زانین پروبلمین خواه و خواه نافواده هبنجه لی وقت تی پرسا کردی همی هف پارن همی هف پشکن همی پشگری هبون دونه او دولتین هواج باسکری دولتین هم خورتنجه مثلا ترکیه وی دولتی که ناتو همجی ایران وی دولتی که هرمه ده دولتی که خورده و همیشه سر وی پرسه تمام سر پرسه کرده گشتیجه دجمنتی ملت کرد کن و ام تزا هزر نکن او سر پرسا کرد پشگریه شماره چکن لی اسوها برای خود دو مسئله کن پرسه که آمه میجو آمه با چند سال هم بحث کن با 20 سال هده جه وش کبین وجه لما دا آشکره کرن نهو پرسا ما وکو ملت پرسا که نتویه پرسا نتوی جب قوتا یک دنگیا نتوی چاره سرد بن اف یک دنگیا نتوی شنگا وقت پشتی نوتو یکی و حتی هون همجی نوتو داده و پشتی در باز بنا وک هل بجارتنه و آبابینا پارلمان کردستانه شویه روزه و حتی هو پروبلم نیف مو خوده هایی پروبلم دنیا او دولت سردستن مامجه ترکیه و ایران هر دو دولت اساس منطقه دا خورتن هر دوشه تو برای خود دیگه دست دوار ریا مره وکی امجه خنجری که ما کردال پشت آمد دنه دوی ام کرد پیشکه ده سر ناف خوده اما چاوا چاره سر بکین یکی تیا خواه آبا بکین چاوا یک دنگی بچین مقابل بغدا وکی هل بجارتنا نوبا هجه چه بری یکی تیا او پارلمان من چن بغدا یب چه قوات بکارن و حق ما في ملت كرد بپاريزن دبي ام اول يكي تياخو الوضع ده اللي بشخوني اللي مال شو خساراتك ما ظنه
حتى نهو جا ام دبینین ام نکاری وی یکی که خواه بکنه بله هزین ما هم دولت ایران حکومت ایران حکومت جناب امجی سروک وزیر مسرور بارزانی هم پیرانه هم دیجیتی پیرات کن امجی گلیک قواتین دی یه هنج دربه ام زانینش آله ایرانه به وکو هجد اتفاق هجد صعبو پککه مثلا مسلم مثلا کرکوکه یعنی اف پرسین ها پرسار اصل مسئله بله بله گلک سپاس و چارچوه ده امکاری چه بکین و ام سروه ده سر خواب هم مثلا دیپلماسی هم مثلا یکی کن اف خواده ادبج بلگه اوه چاره سریگه باره مسئبتر بکی که گلک سپاس برز عبدالرحمن گندکی بله کیک بایرام جارنا نسبت کی دکاره به سبب گلک شتا اول دمک دریجه وان داویه ها داعش به آوای کو ام دبینن لوی هرما کنها بخوای مایه ایریش سر کردات کن گلو اوا دکاره به سبب کی کو ایدی دولتن کنها لوینه بسر موانه وک امریکا و انگلیز و ایدنا بیجن تمام باو ولا اوا عراق بگشتی نکاره واندرا پاریزه برا وک بره پیشی رفراندوم کچا کرد لوی دفاکتو جی گرتبون ببون خویه عدو آخا خوا و ده پاراستن دکاره به سبب وی کو جاردن ری بدن کرده کو بچن واندرا پاریزه پرسێکی gelek mühim e niha berê wî divê mirov piçekî hebûna Daişê IŞİDê ISISê işaret bûyî bide niha di dîroka mintiqa me de bi İslamiyetê ve girêdayî nakokiyekî dûr û kûr yani şiayetî û sünnîtî heye. Yani 1400-1500 sal ev nakokî berdewam dike. Yani berê qet nebe Sunnî di Iraqê de wextê Saddam da Iraqê de serhukûm bûn. Niha di mintiqê de her sî ciya de jî hilalê şiî yani şiî desthilatin û Sunnî li ne li Îranê ne li Iraqê ne li Sûriyê tu evkekî wan nema. Yani ew bûne pariya, bûne ê bindest. Vêca ev wek sosyolojî û wek aliyê çandilî de ji rêxistinekê wekî Daişê re, wekî IŞİD, ISIS re bingehekî peyda dike. Wextê ku taybet yani îlan kirin me IŞİDê şikest nizam çi filan Cenab-ı Serok Barzanî işaret pê da wê çaxinê got yani ev daxuyanîn bi lezin bila yani rast e mümkün e belkî ser sahê aliyê leşkerî de IŞİD hatibe şikestin Daeş hatibe şikestin lê bingehê Daişê heye û di Daeş dikare carekî din vegere wexta vedigere jî yani ser vê bingehê vedigere ew hêzên dorber dewletên dorber her yekî gorî hesabê xwe wê bi wê quwetê dilîze bi wê quwetê dilîze niha em gayet eşkera bibêjin yani erî Daeş IŞİD yani berhemekî vê sosyolojiyê ye vê çandiniyê ye sunniyetê ye ama aynı wext niha Daeş aletekî ye çekekî ye di destê hemî hêza da kî bixwaze wî bikar bîne wî bikar bîne ji bo maslahetên xwe stratejîk di herêmê de berjewendiyê xwe stratejîk aynı wext jî rêxistinekî wisa ye yani rêxistinekî terorî rêxistinekî ku sosyolojiya wî bingehê wî heye dikare însana dora xwe top bike bide kuştin makineyekî kuştina însana ye
Armancevi işte bir İslam'e ve bir nizanım sünniyeti vedişere ama aynı vakit jî di destê hêza da makineke. Ev hêz ji tarafê Tirkiye ve hate xebtandin. Veşartînê ne ev ya êdî kete tutanaqê mehkema. Ev hêz ji aliyê Sûriye ve jî hate karanî li dijî muhalefeta ku liberal têda hebûn, demokrat têda hebûn û yani erê Sunniyên ku ew ê Ixwanê Müslîmîn piranî bûn têda erê ew jî hebûn ama muhalefetekî demokrat liberal bûn têda hebûn. Sûriye îşî dê hemberê wan bikar anî û wan têk bir. Henekî din jî Kurdê me jî mixabin divê meselê de xiste dewrê û Iraqê jî wana bikar anîn. Binêrin yani em bînne bîra xwe hêza Dîcle ku Malîkî parayekî mezin lê xerç kir û di destê wan da teknolojiya sîlah ya herî mezin hebû, xurt hebû li Sihêlê bingeha wan bûn û quwetekî mezin bûn. Daişê êrişê wan kir ewana hem Musulê teslîmê wan kirin bi 400 milyon dolar para jî daxil. Yani û çekê xwe ku bikar bana pê bireviyana jî wan çeka jî neravandin. Yani wan çekan jî ji wan rahêştin. Yani dixwazim çi bibêjim? Em belkî van tiştana bi dengekî bilind nabêjin. Belgê vane jî zehmet e. Lê Malîkî di demê xwe da rêda Daişê yani Şîî û Sunniyên kevineperest û nîjadperest rêdane Daişê ku Daîş pêşî li xwişk û birayên me êzdî bixe ew dertebî wek dibêjin xelqa herî qels tespît kirin lêdan û piştira Kurda bixwe wexta ku li Musulê xistin li Musulê jî xistin tedî pêşî li Musulê xistin Musulê girtin. Kurda digotin dê eleqan xwe ji me neynin. Yani ev ji ber ku Sunnî ne nav Kurda da ev Sunnî ne dê ji xwe re Musulê mintiqa Sunnî destê xwe da bigirin ama li Kurda vegeriyan xwişk û birayên me êzdî kuştin 2014 da û berê xwe dane Hewlêrê. Berê xwe dane wê statûyê. Berê ku berê xwe bidine Tîkrîtê û ku li wan de re jî hebû Bexdayê berê xwe bidine Bexdayê desthilata Şîîya hikûmeta federal ku destê Şîîya de berê xwe dane Hewlêrê. Em divê Kurd baş bizanibin ku wexta berê wan dane berê xwe dane Kurdistanê henêka berê wan da Kurdistanê. Kîne vana bellî ne. Ev ê ku naxwazin dewleta Kurdistanê bibe dewletekî serbixwe. Ev ê ku naxwazin hemî têdane. Hemî. Me di referandumê de jî çetela wan dît yani ev ên ku merhelî jî ew bin. Şansê me heye tineye gelo. Belê. Yani Kurdan hem li Rojavayê Kurdistanê û qismek jî li Sûriyê, axa Sûriyê de ciyê Eraba, hem jî li Başûrê Kurdistanê li dijî vê rêxistina terorîstî ya ku divê sed sala me de yani emsalê wî belkî ji SS faşîzmê vir da nehatibû dîtin şervaniyekî berxwedanekî mêranî kirin û ew şikestin ev ji Kurda re bû rûgeşî û ev bû ciyê piştevaniyê jî ji hemû aliyara. Eger îro Amerîka îro em divê siyaseta Amerîka mêzekin. Siyaseta Amerîka parastina wê mintîqê yani mintîqa petrolê û mintîqa bazarê û stratejiyê. û îşî tê ISê wek hêzekî terorîstî internasyonal dibînin û dibêjin divê ev hêz destê wî dirêj nebe, destê wî bê şikestin hertim li ciyê xwe da. Ev ji bo Kurda bêguman wekî di pirsa te da jî îşaret pê hat te dayîn ke ku
ev ji boy Kurda fersendeke Kurd jî ji vê fersendê îstîfade dikin bi hêzên hevpeymanî ra bi hev ra li hemberê vê hêza terorîstî kar dikin. û piçekî niha li me vegeriya ye. Yani hindikekî li me vegeriya ye piştî xıyaneta 16 Oktobrê İngilîza jî, Amerîkaniya jî, hêzên din jî dîtin ku ew şaşî bû. Yani şaşî bû ku Kerkûkê û mintîqên din, mintîqên Sedûçilî wilo xistin bin destê Iraqê heştê şeعبî û êdin. Yani İranê li wê derê xurt kirin. Hêzê Şîî li wê derê xurt kirin. Vêca niha hewildanekî heye, karek heye ku hêzên Kurdistanê pêşmerge carekî din vegerin Kerkûkê jî, Şingalê jî û ciyên din jî ew hewildan heye. Lê divan hewildana da jî hêzê Şî'a heştê şeعبî û mesela li Şingalê û henî ciyên din jî PKK mixabin ku bin navê Kurda da tê naskirin. Ewana bi hev re vêca naxwazin ew cîbecî bibe û anha Daişî ketiye dewrê. Gelek eşkera dibêjim ev hêrîşên Daişê vê dawiyê di mintîqa Kerkûkê da, Mexmûrê da û cîcînê din ku hêş serê xwe bilind nekirine. Mesela çendek berê du sê rojek berê di Musulê da mintîqa Musulê da jî kanalên wanên binerdî hatin dîtin. Eşkera kirin. Yani li hemû derê hene û ev tehlûkeke mezin e serê Kurda da ye jî û serê hemû hêzê demokratîk da ye jî, liberal da ye jî û anha sebebê ku berê Daişê carekî dane Kurda Kurdistanê dixwazin milletê Kurd bêşînin, ji mintîqê bidin revandin, demografiyê re bêlêstandin, di do pêvejoya Kurdistanê carekî din bixine zehmetiyê, asê bikin. Sebeb ev e Daîş boî vê berê Daişê dane vê derê û em bibînin evên ku dijayetiya Kurdistanê dikin, dijayetiya vegera hêzên pêşmerge bi alîkariya hêzên hevpeyman bo Kerkûkê, bo Şingalê, bo deverên din dikin, ewana îro dijî siyaseta wan siyaseta dijî Kurdistanê ye. Evên ku vê tiştî baş fêm nakin bila vekin di duyê mehê da Nurettin Demirtaş makaleyekî nivîsandiye dibêje li Kerkûkê çi dibe? Kerkûk'te neler oluyor? Ama bu makaleyi bixwînin dibêje sebebê van tiştana şikestin û qelskirina Îranê ye li Kerkûkê, li Iraqê û li ciyên din. Yani ev Kurdekî dibêje. Vê tiştî Kurdekî dibêje. Ya Rabbi Kurdekî dibêje. Yani ez heta derecekî ez jî û ez bawer dikim hemî Kurd jî dikarin tehemmüla mayîna PKK di Îranê da bikin. Lê wextê ku ew di destê siyaseta Hilalê Şîî da bibine çekekî binivîsînin bibêjin vegera Kurdan hêzê pêşmerge bo Kerkûkê, bo Şingalê, bo deverên din qelskirina Îranê ye derxistin qelskirina siyaseta Îranê ye ev ji Kurdekiran nabe. Ev ji Kurdekiran nabe. Dê ez hêvîdarim ev niyet û ev siyaset neçeserî siyaseta ku hêzên hevpeyman jî niha heta derecekî pê razî ne û henîk hêzên ku ji tesîra Îranê bêzar bûne Erebên Sunnî, Erebên Şî'a ewana jî dixwazin ku carekî din li mintîqê aramî û rihetî peyda bibe. Ez hêvî dikim ev peyman bi serî keve lê zehmetiyê xwe jî hene. Belê gelek spas. Yani li gor axaftinê şîrovê we ew e ku Kurd bi xwe niha dikarin bi dewletên derve da baştir siyasetê bikin ancak bi rêya wan bi wan re dikarin wê derê eger ne bi Erebê re bi Iraqê re ya ji der û dorê wan re nikarin bibin xweyê daxwazê xwe di wan herêman de. Keke Ebdirehman eger tiştekî Kurd li ser vî mijarî hebe bêje eger ne em derbasê xala xwe dinê bin tam saetek me temam bû. Musada heva bazı ser gotna kek bayram dise gotna bêjime. Belê. Wextê 2014 Daeş hatî esil wê dê bim el Kurdistanê bû.
و ام کرد وقت جناب جباس کری حرکام انجا دستهلاداری ما راستی ندیویه بو و هرش به سرواده به لیش بوی چه ندیویه بو و حساب کن سنی نه و سنی شرط نبا و ام جز شیعیاده یش بروی خوال کردانه دلی maalesef evce xapandinlik bûme ez wê de tam hem dewrê şerêwa dest wê de bûm têkiliyê min cepî re hebû têkilî însanên me nev de hebû wek desthilatî em ji bi fiilî ji me hebûn wextê hatin Musil 1000 kes hatin Musil hesab ke bajarek wek Musil 1000 kes bê her yekil kûlanekê dengê wa ji nagihî hevdû lê çawa Musil cihê de teslîm bû çawa hat او سلاح او پرکک بیران بس که چاوه تسلیم بو دوستی که ما خلق آکره بو جنرالک بولویده جیشا عراق ده گو وقت ما دحشات ما خبر دا نوری مالکی گو راست تران شما را گو سلاح خودان نو درکبن اف پروژه نه پروژه گوالی مثلا ما کرده چه دفعه کرن دفهم کرند به ام پرسا شیعت که و سنیتیه نخواپینه راست و پروبلم گنه باواده لی وقت تی پرسا نتوی عراقی بونه هر دو فکر جه هر دو مذهب جه خواه خودان عراق دبینه نه و سر وره خواه خودان کردستان جد بینه نه و کم زنی همی داگه که حتی ایرو ام وکو ملت قبول نکینه راسته شبیچارتی وک فدرال سیستمی قبول کرینه قانونی رحیت خودل رح خودل فکر خود قبول نکرینه شبویه ام به بزنی او شرن هاتین و وقت موسر گرتین و از خواه ادهوش بوم اجدهوش که چون هفلره اش هفلره زبریم متقیبا به ایشی که بریندار ما چه بین ین مروه منو خواه از چون سروادا پشمرگه هاتن او گلک پروپاگانده خراب هات کرن پشمرگه راوی پشمرگه افهمی درو بوم نکو پشمرگه رابی جبوی به حسابی که هبون سلاح او سلاح عراقش وانه جب بحثی چه شیعیاش دحشه را هلشتی پشمرگه او سلاح بدن ها بگیرد تنبون نکو پشمرگی شر کرن برخوادان دنیا شر امی بجی حرب و آنشر گردای امکان و سلاحی ویا نه گردای آن بیزارا و آن پشمگه راوی وکو گلک پروپاگاندین پککه غیانت از اویدی شنگار راوین و پشمرگه برای خوشکو برای من ازدی هلشتن بده همی دراون همی نراستن تد آلیکاریا هنه گلک کرن پروپاگانده آلیکاریا پککه جره چه به همی دراو بون راز به وقت شنگار برداین هن کسی برو سر حدود سوری چای روی دیده هم پککه لحبو بلگین آری کاری بلی مثلا شرده حتی پاشه و گرتن جه همی آله پشمرگه و چه بیم بجاش بر بوی سمتاز خان دکوتنه ام فهم بکنه پرسا ما پرسکنه تاویه و داگر کرن والته وکو عراق شیعی سنی همی کسی خواه شبوی حتی نهو ام قبول نکن دو ام تیهی بیاش ویده نکن و جبرویجه از بیجم یعنی او تشتم بخواه به خودیتی و مدی چاوا شیعی و سنیا چاوا شیعی پشگریا واکر سلاح دانوا سلاح شواره هلیت و هلیشتی کردستان بکیم جایده ام گل دلیش نکی باشه گلک سپاس tam ساعته کم سرویس کنی لی خالی مهی 4-5 خالی میدنه هنه کم چقصد کارن او بکن ابا هاش مرا مهم بی برای اول گرینتر بوش بوی مدانی بو خالا یکم بله ام درباز خالا خواهی دیاد بن ام زانو که اول دمک دریجه لترکی قیرانه کی آبوری بلند هیا مزن هیا و ام بوین نوین او قیران او زحمتی لباکور کردستان جو حکمی زیده و به تایبت باکور کردستان که نه کار هیا نه دبار هیا نکارن عرضه خود بکولن نکارن عرضه خود بچینن نظام به تا آوای او کیوانینه و خلق مجی دوی دا مانا بیچاره نزانن چی جی بکن هر رو گوهوان لتلویزیون $1 بو چقاسا گره هم سبید
dikarin çi bixwin li gor IMF hişyarî de Tirkiye dibe hûn wiha biçin hûnê nikar bi zêde bijîn rêxistinên din ê aboriyê dîsa ji Tirkiye ji nirxê wan ên ewkê navnetewî xistin bêbawerî ye û bi taybet ez dixwazim ji kek Bayram bipirsim bi dîtina we li Bakurê Tirkiye bi kuva diçe vî away dê çi bibe û bi taybetî jî Bakurê Kurdistanê dê xelk çi bike nan du hefte berê sed lîre û nîv bûn habiye 5 lîre 6 lîrekem çi bikin belê بله نها yani aboriya Türkiye diyarı aboriya Türkiye li ser pişteketiye erdê û her diçe jî xerabtir dibe du sebebê vî hene yani li ku derê dibe bila bi di welatekî da di dewletekî da eger aborî xerab bibe sebebekî wî yê daxilî heye yani rêvebirina aboriyê ye di du sebebekî din jî heye ye girîng e di çaxê me da demê me da şer ne tenê bi êdî bi çekane şerê aborî jî heye şerê aborî jî heye nabeyna dewleta da wextê ku yani peywendiyê du dewleta çend dewleta wilo xerab bibe ew dikarin bi lêdanên aborî û malî jî hevdû bêşînin tabii divê derê de dewletên zilhêz dewletên mesela em bibêjin Amerîka îro perê wî dolar pîvana maliya dinyayê ye yani dikare bi perê xwe bi dolarê şerrekî baş bike welatekî dewletekî bêşîne civatekî bêşîne pir rehet dikare yani ew devletin de jî wisa dikarin tabii îro Tirkiye beramberê aboriya Tirkiye û ev rewşa xerab ku xelkê Türk jî xelkên din jî xelkê me Kurdistana Bakurê Kurdistanê jî ketiye bê du sebebê wî ev in yani yek êşa rêveberiya aboriyê dikişînin ew hertim heye hertim bûye wextê serkeftî bûne jê feyde kirine mesela Ali Babacan dopêr daxuya ewkek civînekî çêkir li wê derê yani behsa demê xweş jî kir rast e demê Tirkiyede demê ku iqtisada Tirkiye pir xurt bû jî çêbû û xelk jê îstîfade kir xelkê Tirkiye û xelkê Bakurê Kurdistanê vêca barê ew ê jî dikişînin barê şerê ku ji derve ve li dijî rejîma îroyên têkirin barê wî jî dikişînin û ew bar jî gelek giran bûye bilêrin yani dolar di nava du hefta da sedî nêzîkî çi û heft yani ew wî guherî yani mesela euro ji deh bûn nava du hefta da daha derbasî 15 bû hakeza ew jî wisa ye dolar jî wisa ye niha Tirkiye berê wî bikûve ye di Tirkiye'de di nav siyasetvana da siyasetvanên meqûl da û di nava aborîvanên meqûl da gotarek heye gotinekî heye dibêje dolar nîşa dide rewşa dolarê nîşa dide hikûmetekî desthilatekî berbikûve diçe heta welat berbikûve diçe vêca wextê dolar divê haletî dabe em dikarin rehet bibêjin berê Tirkiye bikûve ye berê Tirkiye bi cîkê gelek xirab veye yani Tirkiye eger hilbijartinekî çêneke hilbijartinekî demokratîk çêneke û yani rêveberiyekê nû ya ku hêzên ku bi aletên aborî şerê Tirkiye dikin pê razî bin yadî wext bidine pê
بچێک بێم کەوە بەر تورکیە ئەو پەیدا نەبێ دێ هەر بەردەوام ببە دۆڵارژی وێ زێدە ببە و اقتصادا تورکیەژی هەر بچەوێ خراپ ببە ڕەوشە ملەتێژی بەرچیبوونێ بە بچ یعنی ئەف gelek zelal و xuya dike vêca Amerîka Türkiye endamekî NATO'ye aliyê stratejîk da jî mühim e Türkiye bazarekî mezin e 83 milyon xelkê xwe heye bazarekî mühim e ji bo hemû dewleta ji bo Amerîka jî vêca Amerîka wextê meriv weşana jî bixwîne wextê meriv hindek nirxandinan analîza jî bixwîne dibîne yani Amerika û hêzên din ne bo wê yekê ne ku rewşa wekî li Sûriyê Lîbyayê ciyên din yani şerekî daxilî û millet hevdû bikuje bibe ew wê tiştî nadine berçavê xwe wê tiştî naxwazin ji wî dûr dixwazin birêkî din Türkiye'de rejimekî yani guherînekî siyasî peyda bikin ew jî biriya fînansê û biriya aboriyê ye berdewam e berê Türkiye eger ku bi latîniyen bibêjin Kuvadîs Türkî yani berê Türkiye maalesef berxirabiyê veye û yani vêca kî neheqe kî heqe ev meselekî dinê ye yani em nikarin bi klîşa jî biçin em meseleyê yani efendim emperyalizm nizanim çi me xirab dike me têk dibe me na ûlo ne yani tu endamê NATO'yê û tu diçî ez 400 distînî tu radibî diçî Sûrçiyê tu diçî nizanim Sûriye'de tiştekî din dikî tu diçî Daişê re evana ya jî hundir da yani digel ku her yekî ji te re Konseya Avrupayê Yekîtiya Avrupayê û Amerîka û hemî hevpeyman te re dibêjin divê tu hurmeta edaletê bigirî hurmeta hiqûqê bigirî hurmeta yani demokrasiyê bigirî nava xwe da ew bikî wextê tu van tiştana nekî bêguman rewşekî xirab çê dibe bi Kurd û Kurmancî em dikarin bibêjin ku yani Türkiye bi vê halî divê şerê aborî da nikare bi serkeve ew hêz û quwet li gel wî nîne û ew firotina ciyê xwe stratejîk ku demê şerê yekê da şerê di duya da an jî salên hefteyî da heşteyî da bikar anî ew dem jî nine ku wê lêstikê ew bike ew hêz naxwazin ku Türkiye ji wek endamekî NATO'yê wan ji dest bibin wan da bikin lê bi vê halê Türkiye jî nerazî ne ji ber ku duê fikrê dane ku Türkiye bi normên û hêjayiyên û prensîbên qewl û prensîbên demokrasiyê û van demokrasiya xerbî an jî van dezgehên xerbî rewşekî ne baş da ye jê veqetiya ye û bo wê yekê jî ev şer her berdewam e rojên nexweş xelkê me benda xelkê me ye ev yani em divê tabloyekî pembe çê nekin tabloyekî nexweş yani cenabê te dibêje ji ber siyaseta Türkiye li derve û ên nav xwe kete vî haletî ji bo wî jî heta xwe rast neke tu imkanekî nîne ku ev qeyran ya jî ev normalîze bibe dewletên Ewropa û dewletên zilhêz wisa dixwazin ji bo wî jî Tirkiye mecbûr e wî avay xwe bigere yan ew ê têk biçe birêz Abdurrahman tu li ser vê ewkî gotinê te servî mijarî yani em zanin ku xelkê me li Bakur êdî taqeta wan ê jiyanê nemaye ka nizanin çi jî bikin û ava jî sebebê wî jî wek birêz Bayram jî îşaret kir siyaseta wî yê navxwe û siyaseta wî derva Tirkiye xiste wî halî û Tirkiye jî naxwaze xwe bigere jî ka cem cenabê te çi dibêjin
gelek spas وەکو کەک bayram بەحس کرد gelek tiştê ez xwazim di sê noqta serevadî bikime mesele pêşketin û paşketin û mesela aborî û mesela demokrasiya li Tirkiyeyê de bêşik tesîra wê ser me wekû milletê Kurd jî heye. Lê heger em mesela aborî em behs bikîne an jî mesela demokrasiyê eger Tirkiyeyê neheqî an ji xelkê Türk û xweyên Tirkiye û xwe cargê zehmetka bibîne, cargê birçîbûnê bibîne, cargê تعب û eziyetê, zilm û zora dewletê bibîne em Kurd wekî millet 10 cara dibînîne. بله Belê ji wextên berê xwe bide wekî Kurd êk jî ya pêşî de ez vê bariyê de me ew tiştê bayram behs kirî ji xwe sem pêre me mesela Tirkiye heta pirsa Kurdistanê û pirsa milletê Kurd hel neke ne mumkin e ne demokrasî bê Tirkiye ne mumkin e ji ne bikare bikeve nêv civatan navnetewiya pêşketên xaz û pêşketî û demokrasiyê de ji ber wê belkî pirsa Tirkiye ya esas pirsa Kurdan e pirsa milletê Kurd e çünkü heta welatێk milletێk zordestgel milletێk dîl bin destê xwe de bikin jere gelek zehmet e ebjim heta ne mumkin e demokrasî bê welatî de têrbîn ji çêbe ew mesrefa şer û nexweş û mesela ji bo tirsa milletê Kurd dikare destketekî nêwanên çiyê însanî çiyên civatî çiyên demokrasîk be Tirkiye ji wa tirsa de ewadî bige rêya xwe ya wan dakirî vî milî çirmî milî hêrişê Başûrê Kurdistanê dike hêrişê Rûşavayê Kurdistanê dike hêrişî Kurdistanê xwe nav Kurdistanê xwe de hereka Kurd milletê Kurd hêrişî yani şaj biye niza hêdî ji ber wê mesela Kurda û mesela îro nava dünyayê de pirsa Kurdî mintiqa me ya Rojhilata Nêvên de û piştî va destketkên Başûrê Kurdistanê tirsake geran ji Tirkare çêbiye. Ev tirsa geran bi sebebê wê ne bikare demokrasî civatîk demokras ava bike ne ji bikare aborîgî pêşketî ava bike. Ji ser vê hêdî hêrişê Ewropiya ji dike Amerîkan dike Rûsa dike yani Tirkiye xeta xwe ya wan dakirî dike. Ev jî eslê pirsê mesela Kurdan e. Hatta mesela Kurda hel nebe Türkiye'de tiş şansa ne avabuna demokrasiye ne peşketinik aborî es nabînime lê wekû kek bayram ji behs kirin niho ya hatî noktayê welî hêdî mayîn û nemaya naşwara biryawdî alîgê mesela wekû dewleta NATOyê lê çi Rûsara têkilî didane ji bo mesela ev wekî S-400 da bikire yani silahê NATOyê û silahê wek dijminê waya Rûsa hevdûre nû Tirkiye di alî dilehîze hem alê çekdarî hem alê têkiliyên siyasî hem hemî pirsa wan ji bo pirsa nehêle milletê Kurd timav destketiye xwe bim çünkü zanim destê Rûsa ji nêv pirsa Kurdistanê de heye yê Amerîkan jî heye û yê meselê dewletên em jî hevpeymanên Amerîka. Tirk ji va tirsa de her du milî dişixwile û ji bo wê jî hingî çi pitir kevinê meselê de hem alê aborî hem alê siyasî jî. Vê noqtê de ya ez bîjime çawa mesela aborî bêşik milletê me re ji barê giran e lê ti tiştê em wek millet wek Kurd bikin tinîne li destê me de em mecbûrî hêdî wey ji berê em jî nikarî pîşîrê bizna xwe û nanê zeviya xwe jî bijîne çünkü em jî gal bin destê wa de ew tangasiye wa yê ser Tirkiyeyê tên alê aborî de tesîrên me jî dikin û civata me jî civatîk hêdî em jî hatiye noqtayê welê wek ji berê jiyanek mutewazî qaîl nabe lê ez vê tevê mesela wadiyê vegerdim mesela pirsa Kurda vegerêdim heger em berê xwe bidînin ji xwe dibîjin ji eşkere dibîjin wextê Erdogan dibîje em qebûl nakî ew korîdorek ya Başûrê Kurdistanê bê tu heta bê Rûşava de derbas bibe û mesela çoyî Efrîn girtî jî hemî ew noqteye ew tirsine dibîjin Amerîka û meselên dewletên em zirhêzên mintiqê dizanib piştê têkiliyê wa û Kurdayê ferq birîn yên mintiqê de ne rasta rast bin
مخاطب پرسا کرد و اجباره ما کردا تدنک نبو تیم کا نبو ام دنگ خو بجهنی دنیا بجا افنا حقیه های المدبن لی ایرو یا تی او قوات زرهس یه خو برین جیران ما یعنی ما ده پرسا ما دبیننه قناتم پرسا ترکاش ویا ترسا واش ویا و گلیک زحمتش نف درج بکوه لی ام کردزم چبکی برچیبونا ام مجبورین به برچیبون تتجدیش منه ام به برچیبونا خورا اداره بکن و عملات دیگه بله گلک سپاس بوی اما بویاره ام در بازی خالاخوای دنیا دبن مثلا دموکراسیه مثلا دموکراسیا ترکیه و مثلا دولت دروا به تایبت اوروپا چوال ترکیه دنیره اما در بازی وی ببن که bayram ام دزانم که ترکیه نمونه های داویه که جبو دمرتاش و جبو چی بو ناوی جامعه مزبیر کرد که دانینه عثمان نه نه اوی عثمان کاوا قوال جبو قوال و قیامت رات کن یا قوالا جبو و قیامت رات کن جنش که ودا اما دمه دست بکنه سه مه دست بکنه یا بیجه پنج مه جنش که ودا دخوازن ترکیه به دولته که دموکرات جنش که ودا دخوازن نظام چپ کن حتی ها بیارن روبوسکیه بیارن نظام انقره که صد کس نومر توپن که بومبین که دیاربکر تقیه خلق دامر قد بالا وان نکشان قد نگوت و محکمه وان الچی محکمه وان تتشتکی که نگوت لی جنش کافدا مثلا قوالا درکت ورته مثلا دمرتاش درکت ورته و یا هونه بریارن یکیتی اوروپا و پیمانا و هیله یا هونه وی بکاربین پیک بینن یا جی امه وجه او که درخم باویجن چه bu yani ama çiye Kerem ki نها يعني من قابك بري مثلا اوي قلت مثلا عبوريه ده طبي اف شاركو دجي رجيمة تركيا حتى درجة كي دولتجي يعني دولة ايكو ايرو دولتا خياي داجي ونا خياي داجي دستلاتن لدجي وان تكرن نتني عبورية بيقومان هر همي هيز هر يكي چه فرصت الدستي وان دهنه آلات الدستي وان دهنه ادوات وانا بكارتينه يك جوانا جي طبي بريارين محكمة ما في مروفا يا أوروباية نها وكي تيزانين تركيا جي سال 1990 ورده بريارين محكمة ما في مروفايا أوروباية داخلي حقوق خويا نتوي كر يعني هذا بريارين في محكمة دسر حقوق ناسيونال نتني آويدا تابي يعني إيه همي دولة هذايا يعني أو دولتين كو دولتين اندامن كونسيا أوروبا اندامن كونسيا أوروبا كو تشلو حفت دولة اندامن كونسيا أوروبا نه أفانا همياجي بريارين أوي قبول كرنا بريارين محكمة قبول كرنا بسر حقوق خويا نتوير دقرن فيجا تركيا دو بريارين محكمة ما في مروفا يا شتراسبورغ قبول ناكه يعني جيبجي ناكه هر جاراكو او قرار تشدگي شبه تمزدكي بري شكلي ومحكمة تكرن او بريارك دده سانكي قرار بجي دكن و جيكي دنده وقرار بشكو دكن و جيناكن بجا افتشتا فيداوية ددست كونسيا اوروبا دا بتايبت بشتكو بايدن هاتا سر حكم وبايدن لأمريكا يعني كنترولر ريفبريه تمامي دارونشتاندن نابينا
Avrupa û Amerika'da ew nakokî û neheziyên demê Trump pir kêm bûn. Yani bi taybetî evin stratejîk meselên stratejîk da NATOyê da nav NATOyê nav Rojhilata Navîn da evana kêm bûne. Îro em dikarin bibêjin konsensek di navbeyna Yekîtiya Awropa û ewkê de heye. Amerika'da heye di rêveberiya ya jî îdarekirina nakokî konflîktên vê mintîqê da. Yek jî ev Tirkiye. Yani mesela Türkiye'de hêdî nabeyna ew ê da jî nabeyna her du da yekîtiye ew çêbûye. Bo wê yekê Amerikayê jî ji ew ê dixwaze tabî ji Ewropiya hêdî dê Konseya Avrupa. Çünkü Türkiye em divê viya wek agahî zelal bikin. Türkiye endamê Konseya Avrupa'ye. Ne endamê Yekîtiya Avrupa'ye. Yekîtiya Avrupa û Konseya Avrupa du dezgehên cuda ne ji hev. Endamê Yekîtiya Avrupa 27 endamê Yekîtiya Avrupa hemî di Konseya Avrupa'yê de ne lê gelek endamên Konseya Avrupa jî Avrupa ne endamê Yekîtiya Avrupa ne. Lê ji ber ku piraniya endamên Konseya Avrupa ê Yekîtiya Avrupa ne û hêza wan ya siyasî û stratejîk giranî ye, biryarên wan di Konseya Avrupa de jî derbas dibe. Vêca niha ew dikeve dewrê. Yani Konseya Avrupa dikeve dewrê ji Tirkiye dixwazin ku Tirkiye normên peymanên navneteweyî û navdewletî yê ku wan ji sala 58 vir de imza kirine û sala 1990 vir de jî 54 54 pêşî imza kirin 58 da êdî bû cîbecî kirin yani bû ew ê û 87 da pêşî mafê serlêdanê ew kirin serlêdana kesayetî û 1990 vir da jî demê Özal da nodî vir da jî êdî biryarên mehkemê di ser hiqûqa daxilî da ye. Vêca evanan ha bikartînin ji bo ku li ser Tirkiye tazîk bikarbînin. Di vê derê de du ewk derdikevin pêş. Yek jî navê Demirtaş Selahattin Demirtaş û êdin jî navê Osman Kavala ye. Vêca yani evana ve her du tewqîfatana ve her du neheqiyên bêhiqûqî kirine sebep ew û wê berdewam bikin vê meselê de. Eger Türkiye van biryarana bi rengekî nerneke cîbecîneke rêkî nebîne ala Tirkî, ala Ankara cîkî wilo rengekî çareseriyekî ji xwe re nebîne dê di konseyê de zehmetî ji wan jê re derxin. Gelo wê ji konseyê derxin yan nederxin ê min ez di wê baweriyê deme ku yani ji endamtiya konseyê derxistin ya herî dawiye û ew hêj dûr e. Yani hêj destê hêzên navneteweyî demokratîk da derfetên din hene ku li dijî Tirkiye bikartînin û derfetên gelek bi tesîrin jî. Belê, gelek spas. Birêza Abdurrahman tu çend gotinê te hebin ser vî mijarî? Belê, tegek cenevekek bayram mesele qanûnî û hiqûqa wan û hiqûqa navnetewî û imza û anîzm hewcenek ez behs bikim. Lê ez li wiha dixwazim çünkü em wekû Kurd wekû millet em ji Tirkiye'de li bin jêrdestiya wa de dijîne her cara tiştekî wiha çêbin em bêje ev weke agahedariya dayîn Türk eser mesela Osman Kavala û Demirtaş ev ji bo me Kurda ez bijim tiştek baş e ji ber çi çünkü pirsa me ji
نه پرسانه بخوایی تنه آنیا ما و ترکات پرسک نابنه تویه جه وقتی پرسامه پرسک نابنه توی بو مثلا قنصه اروپا و آگه داریا دای ترک سر دکسا امیجی نحقیات بیجه هوا بی قانونی آنجا جزای و سوجه و ندیاره لی هنده ساله هونه حبست کین دوی هم بردینه اف وک آگه داری گه پر هشک دان ترکا اگر هون نبردین پشتی هایی وکه امی یعنی امی محقق وکه امیجه هن چه مسئله آبوری به چه مسئله یه وک دیتنی که خواهانو آنجا جزای بدن ترکیه مو فیتیدت بینه از مو قناعتنا نزا راسته آنا راسته لی اگر یکی اروپا آنجا کنسای اروپا آنجا دنیا چقدر آله دیپلوماسیه دا زوره بدن ترکا وقت منفعت ما کرداجته ده چون تعدایی و ظلم المد به مسئله ده چه مسئله جواتی به چه مسئله سیاسی به چه مسئله نتوی به امیل بن به پرسیده پرتر بن ظلمات ترکادت هرشی نوتین گرتن نوتین هفت که ولات ما خراد بتو وکی امن هو بفکرین جار جار هن سبب هنه سبب دو شخصانن لانه اگر ام جبریا و شرنت نابا خندک آدب هزاران خوردن باجار ما خرابی کسی دنش خود در نخست لی ایرو جبونا دکسا یکی اروپا آنجا مثلا کنسای اروپا و آگاهی دن ترکات بجه اگر هون مثلا حتی هی واصبات بیست نیوچه هون بی ایشی نکینه آن هون جزای و آشکره نکه آنجا هون نبردین اما مقابله هوا او خواه بگوهارینه اف پرش ما کرداره جه پیویست خانات ما چون هدی دنیا ما که هاتیا و ام کرج و تی بگهینه ام سیاست که ناف نتوی و ناف خواهی را پر علاقه در بی و هف بینه ناف آشتیه در بی و ام باره را انجاز کاریم پر ساخوا بگهین رعیات دنیای و دنیا جه چه راسته پا تشتک به مصلحت و به عبادینا به لی مصلحت ما یا کرد وقت پرسانه توی سیاسی وقت جه جواتی جه دوی هم ناف خود اول یک دنگ هم جه اف بویارن هولید بن مصلحت خود ببین و ام جه بخوازی پتر پیش بخین پتن دنگ خواه بگهینینه خونسای اروپا و یکتی اروپا و بازرهز دنیای چونکو ایرو روشلاتان ابگو هارتنا هاتی شانسا که یا بری شانس ما کرده اسوالی تحسبینی ما دنیا هدی یا هاتی گهاشتی نقطه که تخازن گوهارتن المنطقه دا بکن راستا ترکیه هی تحملا به ناکن دولت منطقه هی تحملا به گوهارتن ناکن لبر خواد دنو چشوا به بکن لی امج کرد و اکملت و هم شناف خواه هم جدنگ خواه بگهینین و قوات زرهزین دنیا و قوات دموکراسی و آنیت کارن تاثیر اخوال پرساما کرده بکن باریام داشت خواه تشته که بایرام گوته همی راستن لی مسئله ترکیه هیچ به مسئله را او تشته که بایرام جه نه حاضر اش بویویت که به وقت مقابادی جه بحث که هیدی همی پرسا کرده هیرشی همی میلاد که جانت خوازه بیجه ملک خواه نیزیک روسات که ملک نیزیک امریکات نیزیک اروپیا بکن اصل پرسه پتر پرسا کردانه که بیجه همه چاوه کاری پیشیلی بگیری لباری آمده جر از احمد بویه یه شنواعی شرحتی در نکبه بله گلک سپاس یعنی دوی کرجی جوی او کی بویاری اجی جوی پیکاتنه درفت بگرن لناف ولاتن اوروپا و ولاتن دن سیاست بکن و دوست خواه زیده بکن دا خواه زیخواهی بوان بدن ناسین و یا جی بوان بدن قبول کرن اما درفت اکیه ایرو عثمان قوالا و اوه دمر تاشه لی دکارت شته دنجی وکو مافین کردان همه بیجت دموکراتیکی که ناف دولتن اوروپا دا یا جی مافین مروفا دا حتیه قبول کنو وک زمان و ناو و گند و نظام چه وانا بده قبول کنن دکاره سیاست مدارن کرد با تایبت با کری و بگشتی کردستان لناف اوروپا و لناف دولتن دروا دوی آواید کارن جوان درفت و بیاد کارن خواه پیشکش بکن کارن جوان درا سوده ور بگیرن و ام جور درباز
که بارم تشتکی زیادن بکی تنی تنه تشتێک ببێژم سبێت کارە داوا تاهیرەلچی وەرەوێ دەرێ سبێت کارە داوا بله. قەدەغەکردنا پارتیەن بناوێوان کوردستان بێ وەرەوێ دەرێ سبێت کارە مافێ زمان وەرە ینی gelek tişt dikarin werin Strasburgê û bûyî em dikarin mesela Kurd û Kurdistanê internasyonalîze bikin ji me re karekî muhîm e. بله دوی امجی دوی واری دا بانگی سیاست مداری خواه بکن که دوی واری دا حولا بدن گاوا باویجن و کار بکن بله گلک سپاس امیر درواز خالقای چارا ببن که اول چند روز بره یا دوی هفته ها دا سه روز بره ترکیه بریارکی دا جبو درین سینورن لکردستان 11-12 باجار هجمارتیه همی کردستانه همی باجارن کردستان اما ارداخان دست بکریه هاتی حتی رحو و سمسورو و عنتابه هاتی گیشتیه وان داره همی دریا کوتا دانیه سر دبیجه هون جوی لیمیتی که 150 میلیون دلار دانیه دبی هفته و 5 بکاری بفروشیجه هفته و 5 جید کاری بکری هم اخراجات هم ادخالات بس پترول لدروی هشتیه و واناجی تایبت جبو دوی تنگاسی آبوریه دمه بحثاوی کرهجه تایبت جبو باکور کردستان سینورین درین سینورین باکور کردستان وی لیمیتی دانیه وی کوتای دانیه که bayram اواته چه معنی؟ evya keke yek jê yani bertekek wekî Tirkî dibêjin tepkî yani eşaretekiye ji bo yek jê dewletên dorber yani İranê, Iraqê, Sûriye ya binêrin em dikarin bi van rengana iqtisadê ew bikin lê ti mehna xwe tune ev biryarana hêç û pûç çilkek çima hêç û pûçin yani esas ê ku muhtacê ihracatê ye muhtacê yani dolara ye Türkiye. بله Yani Türkiye ve çava xabure mesela asê bike. Yani lê yek evê tiştî dike didu iqtisada bajarên werasat evê ser hudud. Evê ser hudud ku yani wekî cenab te jî pê işaret da hemî jî Kurdin ewana dixe binê kontrolê dixe binê kontrola Enqerê. Yani wan insana berî seçimê berî hilbijartinê wan erbabê ticaretê û erbabê ê ku berhem diafrînin ewana bi vê qerarê bi vê ewkê dextê zorê bi Enqerê ve girê dide mihtacê Enqerê dike. Yani ev manawî ev e yani eger hûn bixwazin em vê qerara xwe da mesela piçekî taybetî çê bikin rê bidine ber we divê hûn berê xwe bidine Enqerê werin cemme ji me ew bixwazin erê bixwazin yani wan siyasetê da di siyasetê da di berê hilbijartinê de wan muhtacê xwe dike lê eger nebe jî dixwaze ceza bike. Yani ev bi vê qerarê yani di rêveberiyê da tetbîqatê da dixwazin destê xwe xurt bikin û yani manewra biryarê li ber xwe fireh bikin. Ez wilo dibînim nexwe eger meriv bike ve yani ev îthilat û îhracata ku li ser van hudûdana dibe yani Türkiye nikare wilo zêde ew bike asê bike yani îhracatê. Dixwaze îhracatê bi Enqerê vegirê bide. Taybetî îhracatê. بله برز عبدالرحمن گندکی برز bayram dibêje eva ewkekî helwestekî pêşiya hilbijartinê ye û dixwaze bi xwe ve girê de wan kesên ku îhracat û îthalat dikin wana bi Enqerê ve girê de û ew biryarê bidin yani Enqere biryar bide ka ew çi bikin bi dîtina te bi vî eva jî tê da
ew kinîne ku ticaretê bikişîne Tirkiye. Yani Kurdistanê ticaretê bi giştî ji Kurdistanê derxe wan tiştên ku di destê wan da heye, perê ku destê wan da heye, iqtisada ku destê wan da heye, wana jî bibe bajarên Tirkiye li wê belav bike û Kurdistanê bi giştî di nav birçîbûnê da bihêle. Beşike u gotna kek bayram bahs kiri ew rast e dewlete yê hemî alî de bixwaze her dem Kurd kontrola wa de be jê destê wa de be yê bixwazin nehêline tirê û rêbarên bêwaş Kurdara be ew rastî ya mesele ye lê mesela dî et dixwazim piçikê evadî bikim mesela ev qûtaya ser bajarê Kurda danî eger tu berê xwe em bidîn meselê hem çişmilê Îranê be çişmilê Sûrî çişmilê diyê yê başûrê Kurdistanê be her du alî ji Kurdin her du alî ji Kurdin ew ticaret al vê de bibe eger tam serbest be zehmete alê Tirka bikarin bê îstîfayê gelêjî bibînin ew belge alê sanayî demilê Tirka zengîn fabrîqê wa bikarin hin tişt zêdetir rêkin lê ticareta nêva her çar aliyên Kurda de em jî evên bindestiyê wa de ev ticaret daha menfietê ve zêdetir ji miletê Kurd re tê qenaeta me ev yê jî êke we dixwaze rê li wê bigire ne gelek menfiet rêlî bigire nehêle welî zêde her çar aliyên Kurdan jî bi taybetî başûrê Kurdistanê bikarin ticaretê li nava her aliyên Kurda de çêbin pitir Kurd îstîfaya jî bige ev bizim belge ev jî ev mesela qûta rêgirtinek bil pêşîgirtina vê ticaretê nêv Kurda de ha ya de ez nizanim kek bayram behs ki ew mesela bîne Kurda mecbûrê xwe Enqerê bike gelo ez Swêdin zan dixwazin çawa ji bo ev qûtaya ew bibin bêne berê wa bikevin bên Türkiye Enqerê izinê şwa bixwazin em evê xwe çek yanî zehmetiya çêkin ez Swêdê tam nizanim belkî kek bayram çê tu zane lê ez bijim hedefekî ya wan esasî ev çimû mecbûrin ev bajarên Kurda û yên her çar alî ji Kurdin wextê ticaretek tam serbestê de çi bi her çar alê Kurda ji îstîfayê jî bînin ev birçîbûna me gavadî behs kirî rewşa Kurdayê gelek xweştir be ji bo Kurda rewşekî xweş der çimû ew ticaret qelqek çê bê feydê her çar ala ji yê Kurda be eger em bînî bîra xwe ji beriya heta wextê dema referanduma ya başûrê Kurdistanê jî Türkiye gelelî dixebitî digo em rêgê bibînîne hêdî Deriyê İbrahim Xelîl nexebitin wa çi digotin wa niyet hebû li ser sêmalkare rêgê vekin piş Mûsir re ebadiyê re neyê Kurda de ticareta xwe bigihînin milê Ereba ev jin belgî ev fikra hanihû ji ek ew bi bixwaze ticareta nêv Kurd û Kurda de kêmtir bike ca nizane ka çi qas yani tiştê dixwahîn ez welî çêtir cin belgî ev niyetê Kurda cadî hêj birçîtir bihêle û pitir xwe ve ji girê bi duwayî gotina evad ji wexta behsa kime ew pir ji wextê digotin ez ser wê fikirî wextê digotin em rêgê vê vekê hêdî ticareta me ji milê Kurdistana başûr temamî bê xwekirin rasterast em Ereba re bikîne ev jî belge ev girêdanê ne hevdû re hebin ki ya Musa bifikir aslında tam rastgele Belê gelek sper ez bawer dikim kek bayram du gotinê wî hene li ser vî lê ez piştî wî em ê hema yekser pirsa xwe dinê jî bikim ku wextê me zêde neme em hinekî aktiv bin pirsa xwe pênce em ê bikin me got Angela Merkel vay çû xatir dixwaze bi eskerî û tören û nizanim bi hemî tişte lê gelo peywendiyên Tirkiye û Almanya dê çawa bin piştî Merkel bu yî vajî dewam bike belê Niha wextê berê wî min ticaret odasiya Şirnaqê mêze kir Slopiyê de 158 firma hene ku qeydkirî yani karê ixracat û îthalatê dikir belê yani na 158 û yani kek Abdurrahman jî baş dizane yani gelek firmayên din ê xerbî
تين منطقة شرناقي جزيرة ياجي ميرسيني عنتابة شخو كردوان درا بلاف بونه يعني شخورا بارتنر ديگرن شريك ديگرن و داكو دوية منطقة دا كاري خوبك نها 158 فيرماي سلوبيا كو نزيكي 307 فيرماي همش شرناخي باجار شرناخي جي نها اوانا خريتابي چند هزار انسان ادك بله و اوانا بفي برياري نها هاتن غريدان يعني قالوا اخراجاتها وان وي كوتا درباست كناكي او تشتكي دن او مثلا كو كي عبد الرحمن قلت افجا او تشتكي دنا يعني او تركمانه لي بروجيسي يا تركيا هي يعني مثلا موصل وكركوك ولو غريداي شرط وينها نخيايا يعني او امريكا نلهفنكو تركيا بكاربه تشتكي وسا بك ياجي سوريا دست ناده عراق جيران حاضره لي او تعلوكه هرتم هي يعني اگر كو تركيا بكاربه دجيكي دا في استراتيجيين عبوري جدست كردا درخه يكسر درخه بله ام ورن سر مثلا ميركل تابي راستي ميركل د اوروبا دا ولا المانيا ديروكا المانيا سياسي دا سياستوانا كا جالكي سركفتي وجي ريز حرمته يعني او چند روز بريكو مراسم تشيكرن او مراسم دمي بيسمارك بنيرن يعني مراسم عينا بشكل وشمال لدا يعني بله كلو بليكو لوان بون هم بموزيك وهم تشتيخوا دما بيسمارك بو يعني ام مخص فيها اشارات بكم يعني ميركل انجيلا ميركل جبو المانيا براستي كسيتي مهم بو نها بتشوينا المانيا ميركل ديفيجن the end of era يعني دمكي سربلندية يا السياسة دا بداوي هات نها دمكي نويد ألمانيا دا دست بيدكه ويجا بيلاويكو أنجيلا ميركل لدوية خهش د السياسة دا نمروي مزنة قالوا وي ألمانيا سياسة وانين ألمانيا بكاربن في بيلاوي دا بقرن هذا ويني كاربون داغرن البجارتني دا وان داكرن لا شت انسانك اللي بارال بو اما وان داكر قالوا دي حكومه جيوي دا بقرا تشبكه او جي وكي مرف لالمانيا بشوبينا المان بخوجي البندينه دي نابينا تركيا واويدا غهرتن شي ببد سياسه المانيا دا از يكسر ببيجم نها سياسة دولة كوكا ألمانيا دو أويبي هنا دو جريوي هنا يكزي سياستك دولتية يعني بنوكا تركيا دولتك جي دن بجوهرينا حكومتها أجر بر جوهرينا كراديكال نبه جوهرينا أو ناجوهره پیوندی المانیا و ترکیه جدم کایزر عثمانیه دست پید کرد حتی ایرو بردوامه و المانیا و ترکیه دو پارتنرین دو شریکین هفدو یه گلک مهمن ترکیه اخراجات دا المانیا بویوی نمرو یکه و ترکیه المانیا دي إخراجات ألمانيا داجي يحف دمينة يعني أم بحثة بيوندية كاقتصادي يا 2020 سيو حفت مليار دولار دكن يعني أورو تابي بيوندية كي جالك مهمة اف پیوندی ولی به زوزو ناگوهره نلرزه لرز لی ناکوه دو
2 مليون زيدتر يعني كرد جيت نافدا همولاتيه كو تركيا بشري دانو سندن هي بين تركيا والمانيا دا وقالك المانجي يرو لقراغن بحريوان ياجي وك فيرما من خباتكار د تركيا دانه تركيا بيوندي المانيا وتركيا اقتصادي سي عاليه دادشن يك جي سيفيل يعني فيرما سيفيل شخصين سيفيل ولو بردوام تكن دولتي هنا نافا دولتي ودولتي و فيرما مزن هنا و فيرما مزن جي راست هنا و سر دولتي دندا هنا مثلا افدوس روجبري اشكرا بوكو يعني او تشافو غوي درونا فيرما كي المان او دكلي بويكو فيرما المان یاسایی نکاره راست بکه قراره کی حکومتی هیه قانون هیه رابویه چونه افریقا باشور دا فیرمایی کی تخته یعنی یکی خوش فیرمایی کی شریک دانینه سروی فیرمایی را جی ترکیه را کارت کن ویجا ملیار ایشی ملیاره اف زوزو ناگوره ده چی بگوره به حکومتانو حکومتانو کواليسيون اخو تشيكر يعني او فرتراكا بيمانا كواليسيون اخو خلاص كرن و ايرو يعني د بارتي هاري خورت يا سركه كو دي ببسروك وزير اس بي دي سوسيال ديمقراتا د كونغرا خدا بصدينو تو هاشت زيدتر و بيمانه جيبجي كرن و ليبرال جي و جيبجي كن يا هاري كوتاي كم بلكي كسك او بكن لي او يجوي بك از دوی دريت خادم بچك تفروات او بكم وزارة عبورية دي بكيف دست كسكا هابك روبرت هابك دي بقرأ روبرت هابك فلسفجية كيف لعين وقت دي مثلا عبورية همان و عبورية فير عبورية بدادي دا خواه او كريه او تابي بخازك دي وزارة خدا ستيل خواجي بچكي بجيبينه امي دوار اقتصادي دا جارجاران بريا هابك هندك رخنگري بو تركيا ببينن لدي هابك چقاسا بكاربه في رولا خو بليزه او هجنه دياره جبركو اقتصاد ولو عبوري او قصانه بحسايا كو معرف يعني بكاربه بليزه وزير خارجي اناليزا بابك سروكا گرونا او جي سروكي گرونايا كسكايا او ببه سروكا جيگري جي كاروباري درفه tabii analiza mesela Kurdi jinazdike yani em jinezik ve dizanin yani mesela demokrasiye da mesela dorberi da jî insana ka hassase ever habek şusaya veja avana emi deme peşiye da de peywendiyên derve nabeyna Almanya û Türkiye da jî bihtir ragihandinên rexnegir bibihîsin ama de bibe radikal yanına çıkasa bibe radikal ev ya gredayê stîla hikûmeta nû ye eger hikûmeta nû jî bikarbe wekî Merkel pêlavekî mezin ew bike ya jî ciyê pêlava Angela Merkel dagire û bi Amerîkaniya ra jî hevaheng be de stîla analiza Berbek dedi siyasete dervede nabeyne Almanya ve Türkiye'de xonişa bide iktisadi da jî lê çawa çıkas deviya de çerçeva siyaseta yekîtiya Avrupa û di peywendiyên Amerika ra bihevra şekil bigire. Belê gelek spas bo analizê te baş. Gavekî baş e. Gavekî baş e. Belê gelek spas bo tebiniyetên baş kur belê Birêz Abdurehman Gundikî li ser vî mijarê gotinê xwe û gotinê xwe dawî jî lê bike ji ber ku 10 deqê me nemaye em biqedînin belê.
gelek spas bu kek bayram beşik haye kek bayram jve mesele de ptir hebu em ji birîn xwedanê gelek agahdariyên nû ez hazim Bele. diku nabîjim mesela serokên welata rolekê xwe giring hene beşik mesela Merkelê û Tekilê û Tirkiyê wê dewrê de belkî ferqtir bin lê eslê xwe de divê em wek millet mesela menfaati û mesela danûstandinê ticaretkarin car car rola seroka piçkê guhertinê hevdilê weqa zêdeyê çênebin ji bo wê ez naxazim yani ez nikim ser gotinekek bayram ve zêde bikim yani lê vê em bizanîn mesela guhertina seroka û rêxistinên siyasî siyaseta an ji desthilatdarên îdariyên siyasî siyaseta dewleta gelê naguharin her gora wê çerçevên wek bayram mesela Yekîtiya Avrupana meselê menfaetê xwe yê şexsî ne û şwê dere tişta bijimîne ya dîje em gelek spas dikim ji bo vê programa te ji bo kek bayram jî ji bo guhdarên me jî em hêvîdarên milletê Kurd yekîtiya xwe çawa wexta em ciyalî carat bijîn em hêviya em yekîtiya xwe çekî lê vê dê de me ser vê dixwazim digotina bijim ew tiştên em Kurd mehtacîn û siyaseta me Kurda em mehtacîn em gelek pirsa barê xwe li bin barê xwe netewî de gelek perçiqîn hêj de bi taybetî em Kurdên Bakur em gelek hema bijîn divê wiha çêbe divê yekîtî çêbe divê enzabiratî çêbe lê em nabijî ka çawa çêbe û kiyê çêbke em çawa çêkîne em bi ser vê înşallah ca pêş de tom programa çêkî ehtiyacama Kurdar va tiştên çêtir em bikarîne pirsê xwe zelaltir ne hema hîvî an daxwaz Bele. serketne şwara dixwazim gelek spas Bele gelek spas spas. programa te kek bayram racı Bele gelek spas Birêz Ebdirehmanê Gundikî em ê van daxwazê te pêşniyara te em ê nav çarpel medyada binirxînin û bernamekî taybetî eger bikarbin em ê ji bo wî tiştî bi çend kesên spor ra em ê wî û belkî serokên rêxistina partiya jî bînin bi hev bêjin temam hûn tev dibêjin yekîtî û dibêjin hevkarî û dibêjin nizam çi lê ka kursiya xwe hinek bidine alî rêv hekin em ê ji wan bixwazin wan tişta bernamekî bûya wê hêvî dikin em ê bikarbin çêkin Birêz Bayram Ayaz cenabê te gelekî nirxandinên baş kirin li ser mesela Angela Merkel û siyaseta Almanya belê em jî dizanin ku li Ewropên li dewletên wek Almanya û Amerîka û İngiliz û nizanim çi siyaseta wanên dewletê heye kî tê serî bira bê wek mamûr tê wek mamûr jî diçe wek karmendekî tê wek karmendekî jî diçe yani di nav ewkê dewletê de zû bi zû tiştê wisa radîkal û nizam çi mimkûn nîne an zû bi zû ew tişta dernaye ji van welatên ku em behsa wan dikin Cerek din spas dikin û gotinê te dawiye eger hebin ji bo me pêşkêş bike em ê bername xwe xilas Ez jî spas dikim bo kek Abdurehman jî bo tekek Mirza û bo evên li pişta perdê ketkarên çarpelê niha kek Abdurehman herî dawî îşaretê ew da binêrin yanî ew qas guhertinên girîng çê dibin eger em li Bakurê Kurdistanê mêzekin esas ê ku halê wan nebaş e ê ku ji hevketîne û di siyasetê de rola xwe ew nakin Kurdperwerên milletperwer Kurdên milletperwer niştîmanperwer ewin ez ferq û cudahiyê jî nexwazim bikim nabêna grûp û partiya jî evana divê bir lez û bes bi rastî bibine navendekî bibine bi çi rengî çawa dikin eger ku minaqeşê wan çê bibe herkes dikare em jî dikarin nêrînên xwe û pêşniyariyê xwe bibêjin lê bi xetekî pehin eger ku em bibêjin yê ku îro esas ew bikin divê evên ku li derveyê xeta îmralî û xeta qendîlê ne ku ew Kurd divê pir zêde êdî minaqeşên teorîk mewrîk berdin wexta van minaqeşanan nine li rojhilata navîn li Bakurê Kurdistanê guherînên
چاخێ هەفدەمی چێ دەبن خودێ ئەگەر کو ئەم یەکرێزیە خۆیان نافخۆیی چێ نەکن بە ناسنامەیەکی کورد و کوردستانی پرۆگرامێکی معقول پرۆگرامێکی مینیمال نه ئەو قەسەشی لێ بە ئاخ بە تێگەها ئاخ وەلات نەتەوە بڤێ تێگەهێ و دەستهلات ئەم مختاری بەژی دەوێ ئەم ببنم مختارێ خۆی بەلێدیا خۆی شەهارێ خۆی و بانگامە ڕجامە ji hemû kesên ku grûba da partiya da ne yanî bes meriv divê va cudahiyana bike çeper û ji hev dûr bisekine divê zûtirîn dem formekî were dîtin û bi ciddiyet wisa nebe xelkê Kurdistanê me ciddî nagire dê carekî din henîk hêzên din yên ku berjewendiyên doza Kurd û Kurdistanê zêde berguhê wan nine pêşçavê wan nine ew çav dê berê xwe bînewa yanî xelkê Kurd her tim li yasayîbûnê li meşrûîbûnê û li quwetê mêze dike ji bo vê yekê banga me ya dawî kek Abdirehman wê îmkanê ji me re vekir em jî bang dikin û em carek din spas dikin spasê şofîner û guhdara jî dikin ji bo ku ew qasa sabir me godarî kir belê carekî spasê we her du berêzan jî dikin û spasê bînerên me ku ava 2 saate bi me re ne em spasê wan jî dikin û spasî bo hevalê me li pişt ekranê ku qehrame dikişînin heta niha em spasê wana jî dikin belê bînerên Çarpel Medya bernama panorama heftê ev heftê jî dawî lê hat bihêviya bernamekî din û hevdîtinekî din ku em tev hev rabin bimînin di xêr û xweşiyê de û xatirê we